La fouille de la grotte de Ljubić de 2008 à 2011 a initié des recherches archéologiques concernant la péninsule de l'Istrie au nord-ouest de la Croatie. Moram reći posebno da mi je drago da kad je bio i princ Albert II u posjeti Hrvatskoj, da je tom prigodom na jednom primanju kod našeg predsjednika tada Mesića bilo i taj naš program istraživanja Ljubićeve spilje bio upravo apostrofiran kao jedan od programa međusobne suradnje između Kneževine Monako i Republike Hrvatske. Cette coopération impliquant des experts du Musée d'anthropologie de Monaco et de la République de Croatie a permis de développer la recherche sur le paléolithique et d'améliorer les connaissances sur les anciennes civilisations qui ont peuplé cette région. Lorsque les premiers hommes modernes arrivent en Europe, il y a plus de 40 000 ans, le rivage de la mer Adriatique était situé beaucoup plus au sud. Au cœur de la glaciation, il était à plus de 400 km du rivage actuel. L'Istrie est donc un passage entre l'Europe centrale et le monde méditerranéen qui a progressivement perdu de son intensité avec la remontée des eaux. C'est une région karstique qui offre de nombreuses cavités creusées par l'eau au fil des millénaires. Il y a 20 000 ans, le climat de notre planète était beaucoup plus froid. Une grande partie des eaux était emprisonnée dans les glaciers au pôle et donc le niveau des océans était 120 mètres plus bas. Ce calcaire réputé était déjà exploité à l'âge du bronze pour construire des cités fortifiées et a permis des édifices monumentaux à l'époque romaine. Par la suite, on le retrouve à l'époque médiévale, puis au XVIIIe et XIXe siècle pour les cajounis, construits par les paysans pour se protéger en cas de besoin avec le bétail. Et de nos jours, le charme des pierres, des rues étroites, des cités de Poreč et de Rovinj attire de nombreux touristes. Mais dès la préhistoire, les occupations, comme celle de la grotte de Ljubić, sont liées à ce calcaire, dont elles investissent les cavités. Avec son porche de 25 mètres de hauteur, la grotte de Ljubić est ainsi l'une des plus vastes d'Istrie. Istarski je poluotok izgrađen najvećim dijelom od vapnenaca koji su nastali sedimentacijom u plitkom moru. Okopnjavanje ovih predjela izložilo je stijene brojnim utjecajima na površini, među kojima je najvažnije otapanje. Naime, voda obogaćena ugljikovim dioksidom pronalazi otvorene puteve u stijeni, otapanjem ih proširuje i rezultat toga je osebujan površinski i podzemni reljef kojeg nazivamo kršem. Voda se u podzemlju prosjeđuje većim defektima, na primjer na mjestu ukrštenja više pukotina ili rasjeda. Naglim slomom takvih otopljenih, oslabljenih stijena otvaraju se veće kaverne, ostaju svodovi i Ljubićeva je pećina jedna od takvih krških pojava. Ona se nalazi na obodu Ponikve koja je nastala najvjerojatnije urušavanjem u podzemne šupljine. Ljubićeva peć izuzetno je zanimljiv višeslojni arheološki lokalitet koji se nalazi na području Istre. U njemu su prikupljeni nalazi iz različitih vremenskih razdoblja, od kasnog gornjeg paleolitika preko neolitika do brončanog doba. Kasni gornji paleolitik na području Istre karakteriziran je po nalazima mikrolitičkih komada alatke od kremena, isto tako i njihovom geometrijskim oblicima. Neolitik je vrijeme kada ljudi počinju živjeti stalno na određenim mjestima, vrijeme kad se pripitomljavaju životinje i kad se počinje baviti poljoprivredom. Brončano doba, zadnje razdoblje koje je nađeno na području Ljubićeve peći, karakteristično je po pojavi metala bronce, po socijalnoj stratifikaciji i po nalazima, po naseljima koji se nalaze na gradinama, koji se nalaze također u pećinama.
Epigravetin je u Ljubićevoj pećini zanimljiv po kremenom materijalu, posebice radiolaritu. Takav se materijal, čija se ležišta nalaze u sjevernoj Italiji, može naći i na arheološkom lokalitetu Balzi Rossi u blizini Monaka. Stoga je vidljivo kako je ova sirovina distribuirana kako na istok, tako i na zapad. Rani neolitik zastupljen je keramikom impreso kulture ukrašene cik-cak motivima. Ornament u srednjem i kasnom neolitiku, odnosno u vremenu dalinske i hvarske kulture, najčešće je izveden urezivanjem ili udubljivanjem. Dominiraju motivi u obliku spirale te nizovi trokuta i meandra, dok je u manjoj mjeri zastupljeno i oslikavanje. Razdoblje bakrenog doba zastupljeno je nalazima kanelirane keramike nakovanske kulture. Brončano doba Ljubićeve pećine karakterizira posuđe većih dimenzija, ukrašeno različitim plastično apliciranim motivima. Najljepši nalaz iz ovog razdoblja predstavlja jantarni privjesak.